ايقل Barsiisuu jira? اه Ganama irra bobbaanee jirra. Barsiisuu jirta? Akka kaa'ime wanni dha. دبرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد. لو تخيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرا نمي دعائك أمن الرئي أنا في نمي مسو موتكو كرسيسو جرة وني دقيسيسا ميوني في دقيسيسا مي كرسيسا كون دقيم دقيسيسا هاي خناف الرا دعائك أمنا تناف غنا موتكو دلقي باني أكيد تجراجو جروز أكنا أكنا ilmaan guddisu jirra gaa'e akkanaani jimaa keenya kana roorrisu jirani mee an ilmaan wannin guddisu jirumma nama shani namni mana kiyyaa nyaatu walii gala nama 14 miskiin adda addaati wajjin kana mindaa nam tokkolleen kan ubbaasu jiru hin jiru
buusa kiyya tokkos ganaan isin garsiisa. Mul'atu kanatti amma nu akaafu jiru gandii haqaaraa nu kutaa jaanii akkasitti haqaaraan kutuu deemamme hiraa ta'e danaa jechuudha. Kanaaf mee nu laalaa nu daawwadhaa gaa'ii du'aa isni gootanii. Oomishee kottu fonni tokko fidi bishaan tokkosi. Turuu jenneeti haqaaraa gandaa kunna. Mul'achuu jiraame har'a ganammiini kun akkana guduratti gaa akkana guddanne afi boodaaf dukkanaa'ee fagga deebifnu kun akkana akkitti nu guddifte olomaayini akka shaadam caffee faanis nama hakaafatu darasaallee numa gargaarte kunoo jireenyi keenya kana fakkaata waa dukkaana hin qabnu namni gaa kana nurra horrisu nama siin awwaalle eenyuutiitu bakka harkee jette Oromooni. Kanaaf roorroon bakka kanaa nurraa dhaabbachuu qabdii. Roorroon bakkatti kana kunoo kana jireenyi keenya. Daawwattoota keenya warri lafaa fi warri samiilleen ni agartanii waan kana sheer jaammoo maal jaan wal biraan nu gahaa jennaani hakaafeetiin ol jeemmehe gandaatii xume haqaaraa nuu kutaa jaanii amma haqaaraan kutuu deema haqaaruma tanaa jimaan keenya kun amma lafa kiiloomeetira meeqaarraa tuubboo lafa keessa keenye lafa keessa qonnee bishaan akkasi baafannee hanga kana xiqqoo nuu biqile egaa hiraa ta'e dana lubbuu gurraattii jechuun tun lubbuu gurraattii dhammahe. Kanaaf mee haqaaraa jaansanii isin garsiifna daawwattoota keenya mee nu hordofaa isiniin jenna hodhamee إذا أنزل warko jireni daawwattoonni miyaada kana dhaayaan kanarratti hannee bulutti hin jirru akkana bulu jirra waan namaatiimi waan keenya. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam caaltuu nyaataa maali jennaan nama dalagate dafqa ofii nyaatuu jaan kananne jechuun kanaman saame. Haadha manaatii fi haqaaraa guuru jira dhugguu kan sa'aata haqaraatiidha qabna har'a qaawaan qabu fayyadameetiin jimaa jalaas wati qolzuu gadhe
jimaa hin qamu duraan qamoo ture eegaan biyya tana dhufe sheekha dubbifna sheekha buhaarsine jaanii galgala na darara biiti tuni saniifin halkan kitaabaan katabaa bula eegaan amma qamoo dhiise amma ta 18ffaa keessaa hin jiramma eegaan biyya tana gale amma ta 18 eegaan asii gale ittiin deebine gaafaan darasummaa keessa jiru hanga halkan kitaabani baafna qamoo dhagartee turre waan bireeddu gaafattani warri haraami ijoolleen tokko ate waan dhabamu inni keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa namni jimaan haraami iyyuu takkaa dhaabeetuma hin qabne takkaa isuman beeynee jaan nama jimaa qamee miila ifmoo goleen dhageenye kamana isaallee wallaalee ulaasaa duratti gartee kofee akka warra machaaweeqa yogguun ifi mana dura ciiftu jedhattiin sakka haraamii waliin jette yogguu farshoo dhuga qoofanii mana dura gartee ciisan akkasiillee waan jiru akkana jirra gaa'ee jireenya keenya kana gaa nama kana nu duulume maal jettaniin dhiyoo tana qaraa tanarraan kunne dhiyoo tana naa biqile kun ifee fu'e kanumaa nu duulu jiran gaa amma kun yogguu buqileessa geessina awwadaa harreetutti gangalachuu jira bakki geeffannu hin jiru. Yeroo takka amma wanni awwadaa itti qaraxamte hanga hargeessaa gabbuutu takka jijjiga gadhayxu kiiloon takka qarshii 10 takka gaddagu jirti ma kiiloon takka khasaaraan san hundi eenyurra deebitiyoonii fi yaan uumama wal maal jette nurra deebitiyoonni san khasaaraan san nuhu kana buqqisee qamadii dhaabulleen hin jiru galatooma qamadii haraa shawaa kana nu facaasa qamadii diddaasiin qabnu hara shawaa kana lafti teenya tun amma kana malee didde laftinis hin jirtu mee hanga kanarra mee maaliin facaase kunoo boqqolloon hanga kana bishingaa ilmaanii facaase hanga kana kunoo hangi jidduu jiru kunoo faagoo durattiin facaasanii mootummaan teenya faagoo godhaa jaaniiti akkana faagoo goone ta isaan nuun ja'an tanurraa dalaydu ta lafti teenya beeytullee rumaa qeebal ta isiin hin qeebal gaaf tokko nabiin sallallahu alaihi wasallam timira da hormaa fi dhaltuudha wal keessa kaa'u jedhanii samaaliif akkana wal keessa keessan jennaan rimee wal fuusisuu jirraa jennaaniin wanta akkani fayyaddiin sehuu jeen kun hogguu kana ummanni wal keessa kaa'uu dhiisan hadiisa muslimii bar daraara hormaa fi dhaltuu timiraa wal keessa kaa'uu dhiisan amanni san osoo midhaan humaa hin biqilini jidduu bee hogguu kana sabarana timirri isin hin dhalle kam jennaan siitu wal keessan kaayinaan je'ee jaaniin nabiin sallallahu alaihi wasallam ka aalama irratti beekame ka samii dachii keessa beekame antum a'lamu bi umuri dunyaakum jeen waan diiniin beeka malee waan duniyaa akkatti dalagattan isintu beekaa jeen namni takkaa gabbee hakaafaan fuudhin waan dachiin taaten beeyin useetuma nuun deemuudha malee tana kana godhaa tana nuu dhiisu mootummaa teenya ni jaalanna balfiinsan qabna mootummaan teenya umrii nu haa dheerattu nu haa turtu kan muumichi ministeera keenya Abiyyi Ahmad ni jaalan walumaa galatti jechu nama nagee biyyaatii quuqamu nama misooma biyyaatii quuqamu nuti kana tuqu ammoo bakka kun tuqamutti gaarii miti kunnu nagee biyya teenya ni jaalanna mootummaa kanatti amanna egaa jijjiiramiinsi kun dhufe waa hedduu arkanne ammoo namni tokko waan inni quban qabne woniif taatees nu dhiisaatan irraa galaatan kanaaf beelaan nu fixina miindaa nu baasutti hin jirtan osoo miindaallee nu kan nu jiraatanii miindaa nu kan nutti hin jirtan
كنو كانت دفكني وفتروا جير مي خوص خياز كنو إرد كيتين بشين غان بران أركاد إسنجر سيسا هاي ندونا ندومنا تكاخو تاجرون نفتا خاوريكا نجو وه ها كنو أفنين غرسيسا أكنا وليك أبانيتي غرغراني أكنا وليك أبانيتي غرغران أكنت إيه مقاسي خوبا داسني جاني خيلو خيو قود إيرتي خيلو تأفمي خيلو سني سردو فنا ها قبي خيس ديمي بكا موتمان دبدي نمني والفتوز نوم غافك إيروسان نانو هراري أوروميا نجي أفكا خيس ديمو توريان شيخا كينيا شي آدم طولاتي وجين ربي جنتانا بداسو حررجي لچوتي تو وني تجراچو جرتو خان هنو خانا خوني خيلو جاني نسكو تانيتي وداي جيسن أسيجاسيني خونه وتي قوفي خونه مرة غورو أما خونو أجي ميدو واني قديمو جرا لابتي وداي مهمان جرا خيلو تاكا سببا وداي في هنگا قد خما خدا تاكا يقوني في تاتي نمني ما جما بيتو راقل مسكيني وداي كيستي حقا اينيو خيلو جابست هندنو بيلان دومي خوني حقارا جانيني خان خيلو جانيني قراتيدhaa fi da'awaa fi hunoo jireenyis akkan darasoota nagargaaree darasoota keenya kaa akkitti qara'aa turrees kanuma darasootaatiitu jimaa kana jala na haa kaafa hunoo guyyaa akka yettee anumaatiitu guyyaan akka qaawa qabuuka jala zuuggata maal jaa warra deeme mee kanatichi deeme bakkatti bishingaa hanga bira nagar argannees ni garsiifne arku jiraniimi kunoo kana kun armatti gad oofaniiti kunoo bakkatti eelli kun irraa bishaan kun irraa dhugu asii miti sharaa meeqa boo Asraddiin mitira 550 harkifamee dhufe wanni kun toora tuubboodhaa wajjiin dinimoo laga keessa teessee eela baaftu wajjiin toora qarshii 100 fixe arma dhufuudhaaf jimaan kun toora qarshii 100 xiqqashu irru sanuu liqiin namarraa fudhadhee itti fidadhe liqii namaatiin narra jiran maganaa kaniin kafaluu taa'u haqiiqa rabbiitiin kaniin tiyyaa 100 saniin qabne namarraa liqii fuudhee itti fide kanaaniin ganaa liqii san kafaluu deema haayogguunii fi kana bakkatti gurgurannu dhabne muummichi ministeera keenyaa gabbu'ee waan san dhiisaa uummanni dhumuu jiraayuu hawaasa guutuu irraa hin bakka bu'ee dubbachuu jira gabbu'aa tokko tokko gabaree gaafadha yoo gabareen hundinuu akkana jaanii yaada gartee hin kannin bakka gabareen jirtu dhufaatii gaafadha mee boqottu irraa banimee asirratti kottu mee of fidii garsiis shimbirroo fi nutis kanuma wali qabna kunoo hanguma kanaa shimbirroon fixxeeti sharaa kanarra keenye kunoo hanga kana qabna laa roobni karatti itti citeeti laal qaxara wanni kun laal hin bilchaan roobaa bakka maletti itti dhaabbate kunoo shimbirroon akkana addeessite laala hin jiru hangi kun
amma luuqaa tokkoon wanni hangi kun luuqaa tokko qaxara laal firiin keessan jirtu laala firiin qabu hangi kun luuqaa tokkoon haamee bultii 15 miti kun torbaan tokkoon wanni kun yogguunii fi waa itti godhanga darbaa jaanii waa jirti wanni qamadiitii fi xaafii fa'a magaalaatti bitan hangasan wanni waan saniin bitan sila kunoo kana fa'a amma nuti kana gurgurreeti bishingaa kanaan bitan fadis faarraa bitan bishingaa kan amma tadabrees fadis faadhaa bitan fadis sanillee barana bishingaa roobne akkasi jira haamee akkamtaan mee yaaduma kannadha ummanni mootummaalleen qaamni qilleensa kana xinxalulleen mee akkaataa itti jirru mee biyya keessa deemaan ulaala akkaataa hawaasin itti jiru kanaaf kunoo wanni nuti amma kiyya kun guddaadhaa biratti amma luuqayyoo guuran boo hangam takkanii geewwanna kun guutumaa moo meeqani taamma kun shimbirrootu irraa fixe kaanit roobaatiitu karatti itti qabamee jechuudha. Kunoo kuusa jenneeti hanga kana ol dhaame. Kun ammoo booda yogguu dubbiin jabaate waatiyyoo tanaan qabaatan afaan gurgurachuu deemu. Kunoo jabbii lamaan tanaan qabaa re'ees xiqqaa shoniin qabaa kanuma gaaguu dubbiin jabaate ha gurgurachuu deemu. Kanaaf hodhomee boo achi geessi irraa dhawadhaa jiini. Ta'an har'a hanganuma gadate guddifadhaa ijaan wal faana hin biqille. Moo harku jiranii kanaaf inshaallah amma eellinis tokko bakka kana mee bakka namatti as deemu. Isinis hordoftoonni keenya akka rabbi isinii haa guddisuu keessu akkanaan malee bakka hin geewu Luqmaaniin gaafa kaan ilma isaatiin yaa ilma kiyya dalagadhuu jeen yoo nama kadhataa oolan namni nama jibbaa nabiin sallallahu alaihi wasallam akkas jedhani hidimee kunoo tokko eelli kana amma kun bishaan na duraa xiqqeessee bishaan kunnaaniin arma laga duuba kana haraan bakkaanan itti qaraayisuu jala ooruu namaa keessa namni naa qotee naa kannanii as keessaa qotadhu jaanii achi naa dhufe sanuuhi kanarraayis xiqqoo gartee faxarraa meega akkanuma mee hordoftoota keenya laala. Kuni mul'ata. Kunoo itti qabila. Kunoo asitti walii qabamu bishaan kuni eelechiitii fi hadhibba shaniitii fi maal tuubboon armatti bishaan walii qabdi. Arma keessaa matoorrinis kunoo arma jira. Ni fuudhanii boo? Ni harkanima bishaan kana. Armatti walitti kuufneeti kunoo laalamma sharaan kun. Guyyaa meeqa bultii 15 booda guutamuun oolu asii akkasi jimaareef agartan san biqilche. Laffaatii meeqa bakkattii tana dhufe jimaan kun. Guutuun noolee akkitti jirtu kana.
Kanaaf warri jimaa kana tuttuqu qaallichaatiitu haraaraadhatti mooyyee kannatee naa dhawi je'eeni isarra haraaru gabricha rabbii kanne mooyyee tumuu fi eegalee namni tokko si gargaaraa kan yennaan gadoo fixee labbana gargaartaa dhiisi jeen. Gadoo fixee labbana gargaartaa dhiisi jeen. Edaa gadoon inni baanu qabriidha baana gaqqotu. Labbaan inni baanu laadiidha baanaa jechuudha. Kanaaf akkana jireenya keenya. Amma kun ani har'a wayyaati beekiga. Har'a wayyaati. Ka bishaan hangana qabu. An irra wayyaadhaawu. Kaanka kanan qabnee beelaan dhumu jiru tokko lamaan. Nat dhufanii faada sheekh hawaasa irraa waa waliin nuu qabi. Akka namni nu gargaaru nu godhii gartee ijaan. Kanaaf inshaallah hordoftoota keenya gaa akkana biyya teenya hawaasa keenya burra deeme. Kanaaf akkitti jiramu gartee kana du'aayi biyya hundaaf biyyaafis gartee nu godha. Isin hunda rabbi isin haa milkeessu isiniin gartee jenna. Ooyiruun teenya kun bakka mareefu keessa yaanirra baarzaafoota kanaan bakka niin itti dhaladhe ga'aanaa kombolchaa araddaasi mirgeelee amma asiin anniyye jedhaniini bakkaan qubadhee itti qaraasisu jirummaa armaa sheeka keenya shee Aadam Tuulaa jannataan rabbi isaan haa badhaasu gaafaan sheewwatar jala ture sheeliyyi fallaanaatiin walii yogguunii fi darasaan na bira guddatte waa hilitti jennaaniin akkasitti deemii shee Tuulaa bira dhaqi jedhaniini akkasi biyya tana amashan xiqqoo waa irruu osoon hin dubbatin taa'ee qaraasisee san booda hanga sheeyitichi hunna harkaa badu eeydanii shee Tuulaan jedhanii Aadam Tuulaa akkasitti lafa tana bara 2000 irratti bara 2000 mataa irratti maallaqa walitti funaananii biititu lafa tana gartee bitanii kuno bakki amma gartee irraa waa faxaru jirru gartee kana ani naggaadii miti biyya keessa da'awaadhaafi nama qaraasisu da'awaa biyya keessa gartee deemu namaas fuusisu dubraas kannuu manguddoo biyyaatiin maasiis mootummaa wajjiiniin dalagaa biyya keessaan nagee haa deema jaarsaa jaartii wal dhabii walii galchaa ka wal jibbaachisee jechuudha gaa ta xumuraa hunda sokkituu waanummaan hin galchu ta dadhabanii xumurarra gartee geesse anatti yaamanii ganda keessaa nama gartee manguddummaan dubbii fixu dalagaan tiyya gartee tana guyyaa nasiibatti tana kun akkuma reefun agartani akka hakaafin tun na jalaan banne jeetii yogguu garii carraa dhagaa darasaan tun duumeessa arra na bira jirti yoonii fi boru kaatee hundisii cillim jettee dhabamte arra 2,000 na bira jira 2,000 fi waatuna 3,000 na bira jira boru yoonii magaalaa rabbiiti yoonii fi kutte darasaan na kutte jeetiin qarxaasa deebi'a hin deebi'u nin beekanii na kaafadha malee. Kanaaf adeemsi ittiin jiraatan kana sheekottiin teenyalleen mataa dhaabdaniin taa'inaa dalagadha. Namni harka namaa eeggachuun sirriidha miti. Tokko tokko jira kan mudawwarii fi hoggu takka kalooyita Hassan Guuleef irraa hin baafne caluma jeetaa warra dibbee cafa qofaa. Shari'aan Islaamaa akkas hin jettu. Dalagadhaa nyaadhaa jetti malee shari'aan Islaamaa akkas hin jettu. Umar ibn Khattaab radiyallahu ta'ala anhu gaafa tokko uummata masjiida keessa taa'ee maaliif harma teessan jennaan na tawakkalu alallahi jedhaniini balantum akkaaluuna jeen maan rabbi irratti hirkattanii misi warra nama nyaatu haa jeeti warra musta'iddee kana fakkaata isaan san warra khuruujaa jedhanii warruma kana deemu tokkootiitu jira distii guurrate namni adu ilallahi alaa basiiratin ana waman ittaba'anii jee rabbiin beekumsarratti nama yaamaa jee beekumsarratti namni osoo waan beekne karaa rabbiitti illee nama yaamuun sirriimi nama waa beekuu karaa rabbii nama yaamu. Kanaaf masjiida keessa taa'uun sirriimi caalaan nama dalagatee waan dalagate dafqa isaa nyaate qaallichaatii tokkona fuudhee godhee way halaal mi'aa jee ijaan way halaal hanga inni itti mi'aa'uu jee ijaan kana kanuti jennu nabiin sallallahu alaihi wasallam nama kadhatuurra gaara dhaqanii qoraan cabsanii
قرآن سن غرغرتني فيكف الله بها وجه فوليسات كدانا مرة يفقبوتو علاج النبي عليه الصلاة والسلام قرآن قارئ كني جبسني حديث نبي داوي توكو ضعيف الليوني فيته معناه نتدلق ماديس خنا أول قبته خجان قرباتك أركيت خبيفان تولي بو أتمالي قرتي جنان برو مان قبو جنان مزيد خيسة تاء معلق قرشي ميكا قبض قرشي لمان قبو جنان هودو ديمي قطو بيتي في دين جئينيت قطو بيتي في ديفي أكاسي دافكا اتقوري في اتخاني بلتي خدشان غارب بيجين ديمي أكاسي غارب دكي قرآن جابساتي اتفايدامي وقونا كانجو بوسونا منچاسا jechuu osoo hin ta'in muka keessaa ka goggogaadhaa gartee jechuudha. Tokko tokko kunu ammaas gartee maal mancaasaa jee dhageessee jaarmarraa waa guure kijibaan bakkattuma dogongora namaa faa nama qeequ. Kanaaf muka osoo niifi kunoo laala akkattiin muka qabuwanis kunoo baarzaafoota yogguunii fi goojjoo jaarrachuu barbaade bakka bulukeetaa ijaaruun waa gahee mimma dura kunoo kanuma faana. Kana faadhaanii walitti waa gogoon. Uummanni warra darajaan isaa ol ka'ee bulukeeta walirra guuruu jira. Kuno manneen kiyyaas kanneen ani qe'een ani qabuus kunoo mee achi deebi'eetiin ganaa isin garsiisa. Kanaaf nu jabaadhaa. Arra majliisni walumaa galatti naannoo Hararii keessatti argamu kadarasaa qaraasisu guutuun quraanaan rabbi kadhachuu deemna arra beelaan nama fixe. Yeroo tanaan argamu yoguu kan majliisa guutuu booda yoguu za'a shanii booda nu hordoftan achirratti illee du'aa'ii gartee isiniif gartee goona armaan hanga shi'alijii fallaanaatiin asiin Harargee baatan hanga tokko majliisni har'a quraanaan rabbi kadhachuu yaana. Beelaan nama fixu jira, beelaan nama bu'u jira. Darasoonni keenya kuyyoo beelti tun armaan gartee haammaattu taate maal jedha? Itti jira lakke. Mul'atu. Wallee jalaa fagaanne egaa. Hin dhageemummaa? Eeqee bakka. Dhageemu jira. Irraa baasii waan dhagamne. Nde. Sagalee nama tola iraamee obboleeyyan. Irraa baasee. Dhagaamam. Irraa baasee dhagaam. Amee laal kanatti addaate kun adda adda baafnee jimaa kana itti fayyadamna. Kuni amma baatii tana xumura irratti kun ka ganna baranaa irraa faxaraa baanimma kun ganna baranaa kun amma fixate jechuu akka addaati ni gartani. Laal asii oliin addaa babaafnee jimaa kana itti fayyadamna. Kuni amma hanga ilaa amma ganna baranaa irraa nyaataa baan amma booda baatii tana yogguunii fi gartee gaddeemame asitti murraa jechuudha. Asin murra. Kanan tuqamu gartee san booda hanga kun guddatu kanarraa waa nyaannu gurraacha kanarra. Akkanatti adda baafadha. Hagannaa habonaa akkana jennee addaa nyaanna. Hagannaa habonaa. Haaya kana quban qabneetiitu achirra taa'ee buqqisa. Yaa akhi kolkolo. Kuni diana keenya qoonqoo teenya nama gartee bakka qoonqoo abaaran khalaas kanaaf bakka qoonqoo kana walaa eeggachaa yaanu isin hin jenna meegaa karaa qaqqabuma ta'ee teenya geenyeeti kan booda salaamtaa walitti gartee dhaabanna.
daawwattoota keenya laa kurumbaasa kana unkursina amma tana kataaraa tana keessa wati dhaabbanneeti waan dhuguu soomanni gahe salaxaa jirannu kuni kunkurtaadha waan hunda kana wal bira dabarsuu jirra gaa'ee kunis kuno dubartoonni ni beekani waan dhuguu xibsii itti godhan sani hawaaja jaanii muumaal jaaniini hanga keenya wal bira dabarfachuma jirra ifuma dhibuu jira gartee gariini biyya kamii sheekha kun biyya kamii sheekha kun biyya kamii asii amma naannoo hararii keessa dirree xayyaaraa ganda anniyyaati bakkeen amma irra argamu bakkattii mana kiyyaati bakkaniin amma jiru kunoo manneen keenya kana isin garsiifna bakkaan qubadhee itti darasaa qaraa'isu jiru dirree xayyaaraa jaaniin amma gartee asii naannoo hararii bakka gartee jaamtu takka harargee bahaa keessa asi bakkattiin gartee jirru warra amma ol behen seegaa warra hanga gara mana wajjin jirreen seegaa sani bakka gaafatte namuttiin jiraamee kunoo na caqasa kunoo paappaayyaan ta'e oguu takka takka akkanatti bishaan jala guurree digaa akkana naannoo tana dhadhaabeetiin na jalaa gartee goggogee paappaayyaa dhagaa kana ni beeytanii sawaayi nurraa laaftii bar yoo laffaatii ittuma jirra bakka nuugee dhabde malee haa itti dafku nuyi ka nyaatu nama birootti hebar dubbiin nuti warra bilcheessu jiru ka nyaatu nama birooti kanaaf dafkineetuma isin nyaachifna nugeenu hundaa'uun numarraa suutahii kajechuu jiru nurraa gartee suutahii kuni qalataam jedhaniini yogguu jinniin nama seentee funyaan itti buusan sankaan qalataam yogguu jinniin nama seente kana ka funyaanitti maal godhan dawaas hara kaaniin yu jinniilleen bakka kana dhufte sila jinniin qe'ee sheekaa biraa maal gootii miti kunis kana kunis haala shanqoori jaaniini kunoo waadila kana garte kunoo tunis gaantiraa caayaadha itti jirra meegaa kun amma bakka mana keenyaa keenya kunis muuze jaaniin gaa muuze ni beeytan silaawii yoo tanarraa murannee maal jenne masjidni jammaa kana qeenxiyya kana mana kitaabaa warri daawwattoonni kiyya gaa yoo mana kitaabaa illee arkin litorkiin mana kitaabaa keessatti litorkiin dile siime amma isin harkaa dhaamuun oolu nu yooniif ka isin garsiisu ta'e dhaamnaan dhaame walitti gartee dhaammanna mana kitaabaa seenne daqiiqaa takka duwwaayii gartee isinii goone yoo litorkiin ka dhageessisu taate akkasuma gartee nu hordofu. kanaaf obboleeyyan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma qe'ee sheekaa seenuuf yaana mana sheeka keenya amma ol seenuuf yaanaa kunoo amma akkuma ganamaa ilaaltan sheekni keenya dalaganii ooyiruu irraa dalaganii jiranii kanaafuu hundi keessanuu ulamaayin urjii biyyaatii bakka jirtanitti ulamaa teessan jabeessaa nama jala deemtan laalladhaa caalima jala deemtaniis laalladhaa akkasuma caalima keenya sheekni sheekota sheek Adam rabbi jannataa kannuu fi isaan illee gaafa addunyaa irraa deeman sheekatti waa hunda kannatanii kutan akkasuma ooyiruun akkuma nu duubaa mul'attu kanaa ol seenaa litorkiin jiccitu deema malee ol seenaa litorkiin jiccitu deema. Ayi amma warri sagalee dhageessan ni jiccita yaanii amma banee jira. Mayi dhagaama. Maktabaa manni keenya kitaabaatiis kana
دلك دلك كما يتقول قبلي ونو غابة كم أنغري وقبري لما قرته سجل نجرا وريتمه سجل نجرا يه سجل يه اسمع نجح ونو مكتبان في من كتابة أنا جاي أنا إن شاء الله خيرهم دولة ربي سنا قبو قرتي سني جنة بلا ربي سنا راح قبو خيرهم دولة ربي سنا قبو نبو أفيوان كان شارك سني والقبيه نزوف دابة وبليان خنو أكما أجرتان مني عالمة خينيا خنا لالخنو أكما أجرتان خطابنا خني والله مكتبة نجاشي وصنتي مكتبة عالمة هنركم وكانت خطابنا خني هنركم خطاب بيجانا خيسة هنجريدو جرا هنركم وجه خطابنا خن هندي هنركم خطابنا خن هندي شيء خينيا هندي ساني خن هندبسين هنجر وجه هنداو هندي ساني من خني نمني هنسينو نمني بكبل ما وصنتين بك خطابة قفا دا بك نمجل وصنتين من الجوتون بك خطابة قفا يجا نمولة يعني نمولة خنا بقرتي إن شاء الله عاصي مكتبان كينيا مكتبان كينيا هنا بقرتي أسي أنا يعني سجل نجرا يعني ونو كتابني تاريخ الدادة خالدي المولي جام كتابني خن مخالي قفا ونو خن عمر من خطاب قفا حاسبو خطابة دين قد سنة دون ميجان شيء خطابني خن خم دون أنجام ويجمع إنه سملا جمع رجال رجانوس قسم كتاب الدادة هي ساي ولد تبوري كتابني نين الراحة بكتاب الدادة ختامني نين تاريخ عمر دينغد إرادتي أو بسال كنو عمر كان خان كتاب المسك وترتي خنجو المسك والأنبر خنجو خواي عمر كان سو خنا فادا مقالاتهم جرتني مقالان جروش من شيني من إنساني جرار مقالاتهم جرتني مقالان ترم عبر أما أنا خافي والجرجر ورا أمر في فيديو بوديرو بان ردي بتني لالتن ورا أمر فتن إن شاء الله مقالان تبكتين المجرو مناخية بكتين جرو كتابن تاريخ عددا حاسو قرتي نجرا وري قرتي ديوتنا خفرقة الأحباشيس اسم قرتي قرتي توري عرفت المسك العنبر يتمشى مكان شمالية طبعا مام أبو أصحاب الرسول كتابني الدودا سنيدني كبسن الرئيس أنقطعكم برئيسي كتاب عمر بن الخطاب مجاء سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتاب ما تيتو قرتي خان خي ساينس برئيسي خانين دينجد ديسين رتي قرتي كارو مال قاترا يربليتين برئيسا قرتي بولي أصحاب الرسول الرئيس أنقطعكم كتابي المسك والأنبر قرتي خنجور الرئيس أنقطعكم كتابي كتاب الدد الرأي ولد قرتي بولي أصحاب الرسول نمو نكتب تاريخ عمر كوني تقسم قرتي أبا
كتاب أدى أي فرق خفرق اجتهاج مهندنو كتاب نقول قدام بكبير وتين أرقمني تميت من عبد البر فا أنه إلى دار قطني إنه خزيمة دار قطني كتابني قل قدام مرجيني قرتي كتابة قرتي نجي مسألة غريبة وان اتهاج من قرتي المخيص سيني بزاري تي تجري إنه هباني تي تقرتي جي كتابة مطولات قل قدام قوتون نجي خفرق آتي هندينو قرتيني أرقم أرما أهباشيس خنين تنقد دقافتي والقبي قرتي سنقر سيسيس مزيد على التنياتي هندينو كتابني فرق أهازا هندينو قرتي نجي خناف برنوتا تقرتي جبادة الرات دوائدة قرتي قمنا سنين الراتي مجلس خينية تقرتي خلال تشوفي قرتي يانا خنافو إن شاء الله نهردو فاقوني أما مكتباتينا يبو تشوفي ميه وسقرني كم سيستاني قواتيجي ومن قبل ننزل please look under خناف أرما مكتباتين بك مقالاتي متياسيني خناف إن شاء الله والدكتور تخين يقال زمان خنا فرقنا اللي إنه الدماتا نتي فرقة كل ولا ورا ولي يا قلا زمان خنا تاجر مو خطابنا كون شيخ كما في الدنيا ولي قلا معلق كما في الدنيا كم يبتا كمية وبليون كينيا كتابة وصون قراتي جيروتين بتجو إيجالي كتاب نهون المرة خافمه هنگا أشيتي واي أبا مناتي في هذا منا جيرين الزواج وانجا خشبابا خشمرني خواي بلتي منا خنا هاسوغل كتاب نهون كانتي بلاغا منطق كتاب نواتا تكون كانت أرمان كتاب أتبار ترى كنا كتاب فقه أرام كنا سيد راجت كتاب بوجودة بار المحيط فا مسند الإمام محمد فا مسند الإمام محمد هنجا مجلد شنتمي لمات المرة عامين هنجا سي كتابته لا كتاب نقول مشكلة الفقر جا وكيف عالجها الإسلام جا كتاب نقول ركو مسكين من قبضويا تنين قنا ما خنا ما خافي ولا سيرتان أكملتي إسلامنا مسكين ما ولا أنتي كتاب خنا أرجنان بتجود الديسة أرمى كيسة كتاب ليه دودي جرا أكيد بيتن نجا أكادا هدودا ربي نولا بسيتما أكنت ولدت فنانة موجم الوسط إلى لما قلت يكون طبراني أخرجوا الطبراني خجاني إنسان أخرجوا البزار ختامي جوسم كان شيء اللي يقولوا ديك أنا بحر المهيج جانيني أنقام مجلدة أفرتمي في تربات ومشمتمي لما قلتي ديما كوني مرآة الزمان جانين كنو خنان سمي قبانا وري بالبلا شيخا خيسان نوخنا تنوكاية يرو راباني سنيخن شيخ أفان أروماتين بري فمين جراي أفان أروماتين بري فمين جراي كتابنا أفان أرومات نجرا أسينا ما هم كتابة ورود دار بليه أفان أرومات برباد نسان أفان أروماتيس كجيرو نجرا خجرو نجرا سانكا يسير بابنا كتابهم كتاب سيراتي مرآة الزمان جانينكا مرآة الزمان داويتي زمان أغرتي جيتو مرآة الزمان في تاريخ الأعيان جانين أنا كتابني فرق أحاسوس هدولا بكتهم دريت طيارة أيوة دريت طيارات إيه دريت طيارة مكتباتين مختبى شيخات
كتابا سينا غرامين جرا كتابا سينا وانا سنيو چارجي قوادة تخاشا چارجي تنكا سغلي يعني كم سيسا سغلي انجرات تهادو بطن خنو كنا كذا وبليين عالمة كنا فادك أبنا عالمة بيا فيها دو خا ميدمني ومتى يسا ميدا يسا عالمة كنا فاتو يرو بليين بك جرتنيتي دعاي خدا عالمة كنا أقرب نفتي سويتشا كتاب أمتان والبرسيسون الدو برباچي سادا شيخ وسواء كتاب كنا سجنتا godhatanii fanniidhaan irraa dubbatanii darasoonni tokko tokko kitaaba lama sadi qaraanii ulamaa arrabsaa jiranii osoo waraabuu guutuu jirtuun dhageessiftu kitaabni kun mina hajjudda awaa gartee ja'ama mina hajjudda awaa gartee ja'ama warri naannoo suudal arabiyaa keessa jirtan biyyatan amma arman jirtu maktabatul asadiyyaa jedhati achi dhaqa maktabatul asadiyyaa aziziyyaa achiin bitadhe kitaaba kan gaafaan ajii dhaqeen achii bitadhe kuno warra mana ma arrabsu gartee hajjatan san fuula 446 irratti المطلب الثامن عشر جئتي الجماعة السلفية المحتسبة جئ المرتي إن جارمي خنا خدوري جاري ورمنا ما الربس خجو خطاب خناتي تغرتي قبا إخوانا أحباشي إنيو ما فرقة إخوانا نوفيما إخوانا جيتو تحسن بنا جاريسي حسن بنا دا جاري صوفيا كيسا أرقما موتما وان موتما جالك سويسيني نوتي عقيدان تيني ولا أفي براء أغرتيك أبدي مقام كينيا السنة والجماعة دا جارمي نما تقول جل أغرتين ديمنو نديبير نديبن خناف كتابني فرق أحاز ورما كيسا أغرتي هدو دا جيرا خيستو كتابها أصول وتاريخ الفرق الإسلامية كتابها الأصول وتاريخ الفرق الإسلامية كتابها أبو خنا وان فرق تيبوتو كتاب نخو ولي قبتيتي قرتي قبا قيسا
مصطفى بن محمد بن مصطفى تعليمني إسا قرتي إسا خوارجان دميمي كقرتي قبدي شيئان دميمي كقبدي أحباشي مالي نقبا ختامنا خليس إراغوني ختبي دخوني زبطر أجندة رت ختمني قرتي ختاب خيسا كنفا ولي قريدي من ماله ختابه قرصة ويا جماعة ختابه خنا خيسا كنفا ختابه إيسا جنفني أجندة خنا ركك قبلني دفن ماله وان بكتاب ركته تقرك قبلني قرتي دفن ختابه خنا نختبت أنا كرتي أصول وتاريخ الفرقة الإسلامية قرتي جا ختابنا كن كتاب جدة آباشي تكون شواهد الحق إنكم كورا دبيت شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق إرقال بيت درمجو بربادو كتابا فرق أحاسو وزيفان غافا خان شري بيچان نبي غافا دجي مالف جنان أكان شري بيخوفي كتابني مقاي خوانا دو خمال دو خمقا سلفية جادة دو هنده دو أسكيسي جي كتابني ساني جيجو أمو جم دوبات أكنتين كتابي ملاكتو لأجلي أن أعرف دلالة ما فيه إكسينا كانت الرجل أك إلمانك ينبودا ننجل النجيه المرتين تاريخ هنغانا الرتين كتابة خنبيته يقوم بتماس نمير قديتين مكتبا ساني وخين نما تنكنني أكسبتا أكنت إكسي الرجل إعرف دلالة ما فيه جيتي جلنا وانا رمخيس إسان دلال فتنبيكي أكنك إساني تيس بين وانا إسان دليل فيدة نيجيكو أكن ما خبيرو تيس أسكيس خجيرو تكون الراجل سيزمال شواهد لك إجانين بكما دور دي بيبي الكتاب نهم إيه سكرنا كيني باب نجرة ها نجرة إيه كتاب الأرشيد خواي استوى الرحمن على الأرش استوى هدية حسن حسبت خنين قافتي هنا القاموس في البدء جاء مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني القاموس البدء جاء ما خنا ختامي قدام كأهباش في الرادوان قبتها خن أسندور اللي سنيمي تري فرقة الأهباش نشأتها أقائدها آثارها قلتي خيو أرمخي سقا واحد دولة ونني هاسومو أما كانت تسنجرسيسون كينيا خطابني قمنانو أركاجيك وصون تينغا إخلاص ربنا وآخنو خطاب خن هردفتني أكا قرتي كلين سرع خاقا تركي فتني في خا مكتبا ديتني بتتنجدو خطاب وني قدان أبيني قدان خطاب خن هردفاهي أكنما شبكري سبلو كي جيجا ودقي مجرى شبكري سبلو أكي جيجا شيخ خينيا شيخ وتريتو غافة جلتانيك أرانو نوهما ilmin xiqqoon addunyaan xiqqoon abbaa galaafattee
ilmiin xiqqoon ammoo abbaa fi amballee galaafattee jeejaa. Addunyaan xiqqoon ilmiin xiqqoon abbaa fi amballee galaafattee jaan. Kanaaf namni beekumsa qabu walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun waan hin beekne faanaan dhawinii niin beeka jetteeti. Akkas jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabii rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam. Ammaas namni tokko yogguu waan takka hin beekne ani hin beeku jechuun beekumsarraa hiijaa nabiin alayhi salaatu wassalaam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هاجي يونما وان بين تاتي وقافت لا هيجا خنا كتاب مهم إسني وان كان خنين فان رموتي وان خيستو أهباش هنگتوك أما واي صلاة الترر خنين وتك وبريسو جيرو نجيرا جزيني فين فت إن شاء الله ميسا وليني قرتي الله akka qilleensarratti nama hunda jalan deemne mastanqaqiyaa gartee ka isinii dhaamnu if eeggadhaa fi isiniin gartee jennaa jechuudha. Yaanni himachuu jiran boo maal jaa? Dhaggeeffachaa jiran. Mee waan biroo taa yaada qabdaniis ta gaafachuu barbaaddan gaafadha. التسوق منهم مي يو يعني فانجراتي namni dubbii mi'eeffate utubaa manaatti haasoo ja'anii ka gurgura mi'eeffatee saadha magaalaa geessee dhaadhee isaa ja'anii ni dhaggeeffamaaf hime mee warri dhageessan sagaleeti yamee sagaleeti hayya ni dhaggeeffamaaf ni dhaggeeffama jaani namni gaa dubbii mi'eeffate magaalaa haadha geessee dhaadheessa gartee ja'anii haa ammaasiis dubbii mi'eeffate utubatti haasa'oo ja'anii akka akkasii osoo hin taane mee dhaamsa wahiyyuunii fi gartee haa qabaattan taatan haa waan akkanaa barbaannaa ka jettan taatan gaafachuu mee ni dandeessa. Kanaaf inshaallah beekumsi xiqqaan nama galaafata. Wanni inni dhaamsiniin guddaan gartee dhaammadhu akka addunyaa halaal irraa gartee dalagan malee haraam irraa dalaguun haraamiitti guddaa wanni inni dhaamu diin nama irraa barattan firraa hubadhaahii akka gartee wanni diqaalaa isinin seenne wanni abbaan qabne guddaa wanni niidhan isinii dhaamu waa baradha. Namni isinirra barattan ammoo nama beeytan ka sheekasaa beeytan akkasii tahu nama imaamun nawaawii arrabsuu jira abbaa riyaada kaaye abbaa arba'iina kaaye abbaa minaaj kaaye abbaa sharran nawaawii kaaye warramma zamana kanaa lafa guute kana kun warra gartee olomaa gartee arrabsu kana kun ka khawaarijaan jinne khawaarijumatuun kana wanni firraa eeydan ammaas waa baradha yogguu waa barattan namarra baratan namamma raayyaa faa arrabsuu jira shee hajjii faa nama arrabsuu jira shee amiini biroo faa waan kanarraa uf eegaa guddaan shamarreen keenya ahbaash ofirraa eegaa khawaarijaa ofirraa eegaa warra gartee maqaa salafaa himatee deemuus ofirraa gartee eegaa laysuuhum min as-salafi walaa alaa xariiqati salafi
salafaa siimi karaa ummata salafa dabree irratti siimiti karaan gartee isiin gartee nama arrabsaa jirtu kanaaf inshaallah fuulduraas gaa wal agarraa guyyaa irraa gartee du'aayiidha gartee qabna ikhwaanni kaniin gartee reefu gartee isinii tuqee ture harargee lixaa keessaa naannoo daaloo jaam tokkuma muhaadaraa dheengaddaa eeguunii fi achi ol bahime biyya sheeka kiyya shee Adam Caffee achi qara'uu turre gartee nuti biyya shee Adam Caffee achi namni tokko daaloo taa'ee achi olomaa arrabsu jira jimma keessaas nama tokkootiitu jira madheen jalallee gartee haa jiraatu hunda an maqaa namaallee gartee dhahuu hin fedhu jimma keessaas ka jiru tokko ni jira naannoo daarootiis ni jira harargee tana keessaas yuunivarsiitii keessaa fi namni bakka takka takka wanni kanaa gartee ni jirani nuti maqaan keenya muslima maqaan keenya ahlusunnati wal jamaa'aadha firaqa tokkollee garteen qeeballuus tamme isin jettan tana dhageewu jirra olomaan ikhwaanaa maaltu ikhwaana godhee guuniif ijaan mootummaa wajjin deemanii mootummaa deeggar meeki kun ikhwaana waan ja'am kunoo adilla akkana nabiin sallallahu alaihi wasallam gaafa kaan maqaa kan kee rasulullah kana haqi jaaniin warri gizee san harkaa waa qabu maqaa isaatuu ni haqee aliyyi rasulullah kana haqi jeeniiti wal tahanii wajjin gartee deeman tuni baaba addaati ulamaa gurguddaa jira akka Dr. Jaylaan faa akka shee Amma Watar faa akka shee Adam Baallaa faa akka shee Musaa Su'aalaa shee Hassan Kombolchaa shee Jamaal Arattanya ulamaa shee Alijii Fallaanaa shee Muhammad Zabuur akkanaatiitu biyya hunda keessaa gartee biyya Jimmaa keessaas akka shee Mahamad Amiin faa akka gartee shee Kadiiroo faa akka gartee shee Haaji Maamuu faa nama hedduutuutiitu gartee Wallagga Hararge Baha Dhiha Jimma Ilubbaa bor olomaa gurguddaa jira olomaa gurguddaa malee waan zamana kan ol keen dhagehinaa gurra gartee jalan qabatinaa firraa firaqa gartee eegaa dhaamsi kiyya guddaa firaqa firraa eegaa warra akkas juusan ilmoo hantuutaatii fi inni akkasii achi dhaynee muhaadaraa goonee eega deemne booda isa fuudhanii warri Yaman jimmatti ol yaamanii jimma tokko jira achi Yaman irraa jimma bakkattii takka dhufanii warri Yaman sheeticha jimma irraa fuufidanii daaloo wajjin dhufanii Yaman irraa boru kofoo kaayyattaniin dhufinaa darasaan je'ee namni tokkollee jimaallee harka qabataniin dhufinaa darasuutaan keessummaan nu dhufaa je'eeni achitti nuu si dandee jaaniini dibicha qalanii fi achi ijaaramee Yaman irraa dhuftee akkas gootee isa san gaafii bareedduu gaafattanii ikhwaanni walumaa gartee galatti adeemsa guutuma walumaa galatti haa jaaramnu nama gartee jiru haa jaaramnu ikhwaanni haa jaaramnu jeetuma nuti jaarmeenni jaaramnee jirraa hamma jaaramnu hin jiru salafiyyaan tunis haa jaaramnu jetteeti nama wali qabdi hundi isiitu taan ta'aneedhaa miti ishee Musaan dheengadda yoo baatirii kanatti itti ibsan malee wanni akkatti nama seentu hin beekane firraa eegaa ijaan wanni bu'uura isiin tana jennee ajandaa akkana jennee isinitti himnu nuti aqiidaan teenya walla'aa fi baraa'a qabdi tokkolluma nama maqaa akkanaa baafadhaa jiru hin ayyaminaadha nama maqaa akkanaa baafadhaa jiru hin ayyaminaadha taa sheeticha daaloo jiru nuu qubsiise anafaa shee Amiin biroo raayyaa kana hundaa gartee dhaqee shee Adam Tuulaa gizee san nu erge achirraa manguddoon daaloo dhufanii san booda warri Yaman dhufanii darasaa guyyaa lama qaraasisanii duraa bahee warri darasaan jalaa yaa'ee nu bira jalaa dhufte akkana nuun jennaan zabuur akkana ja'a kitaabni kana ja'aa jeeti sheekarra qaree arrabsa kanaaf
walumaa galattuu fuulduraas waliin gartee jirra dhaamsi mastanqaqee if eeggannaadha immoo nama beeytan malee hunda jala akka yaane qilleensa kana gubbaa namni lafa jiru qilleensa kanarra jira zamana kana qilleensa kanarraa hunduma jala gartee kan deemne ta'an olomaan bakka adda addaa fatwaa irratti gartee kannaa jirti sheeyni keenya shee Aadam Tuulaa wanni amma dhufe kun haaddaadha malee waa salafiyyaa jaaddaallee mi haaddaa jechuun dhalaa gartee osoonii fi jaarsirraan duuni akkanuma ni gufu fayyadu saniini haaddaa jedhanii sheeyni keenya shee ammoo watarammoo muftiin keenya guddaan bakka bu'aan sheeka keenya khawaarijaa maqaa jijjiirratee dhufe tuni khawaarijaa huma ja'anii gartee jaan kana yaanni biroo tokko jaan kanaaf if eeggadhaa walumaa gartee galatti barnoota namarraa barattaniis akka garteen dogongorree nama hunda gartee jala gartee yaatanii kitaabni gartee ni jira nama kitaabaatti as deebi'a daarektiidhaan dawwalaa wanni kanaatu ja'a silkiin teenya achii walitti dabarsitan silkii tiyyata daarektee naan harkattan duwwaa 915 17 69 92 duwwaa 9 09 15 17 69 92 ነው hara kanattis akkana yoo afaan gaa isin dhibu taate duwwaa 9 15 17 69 92 daarektii waan isin dhibe bilbilaa subii yoguu salaatan natti hin dawwalina achirraa hanga za'a 8 mataarratti yoo guyyaa jimmataa ta'e malee hin arkamu sa'a 8 irraa eegalamee duwwaa 9 15 17 69 92 duwwaa 9 warra komantii irra barreesse jalaa fudhadhaa eegartee jedhanii daarektii waan isin dhibi tana dhibdee na bira gartee chi dabartu olomaa'ii jira olomaa'ii gurgudda gaafanna waan nu dhibi wafooqa kulli dhii ilmin aliim anis beekomsi kiyya irru nama narra beekuutiitu gartee jira wafooqa kulli dhii ilmin aliim nama beekaa hundaa ol beekaa jira namnummaan addunyaa tanarra jiru guutuun ka beekomsa gayaa qabuun jiru wali ol jirra malee hamma beekaan irraa olii rabbi ta'utti tana jala murreetiim jala murree walitti him fasa'aluu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun anis kaniin irra wayyaa jira kanarra guddaa jira kanarra guddaa jira namni hundinuu quxurii isaa beekuu qaba fatwaa darasaan fatwatti hin seentu akka hiikaa dhalaafaa akka waa'ee ribaafaa mas'alaa gariiba garteefaa ittiin seentu olomaa gurguddaaf dabarsan ol ka'anii waazii godhuummoo namni hundinuu gartee ni danda'a gatta'anii qaraasisuu mudarris namni hundinuu waan rabbi isaa laafise gatta'ee namatti himuu gartee san ni danda'a jechuudha kanaaf tana inshaallah qabadhaatuma arma keessaan osooniif hin ta'in gaafa kana isin barbaanna gartee jettan sanitti kanaaf kunoo kana fakkaatti ganama kana hakaafneetiin hakaafiirraa bee haqaaraa haadha manaatii guuree achiin ol garagallee amma kunoo mana kitaabaa seennee mana kitaabaa keessa jirra roorroo adda addaatiin nutti jira roorroo adda addaa tana akka gartee rabbi nurraa deebisu isin hundinuu bakka jirtanii gartee hadhadhaa gartee isiniin jenna isinirrallee turre gaa tokko tokko hawaa'ee dalagaallee harkaa qabu gartee hin dhabamu kanaaf maktabaan teenya gartee tanaa bakkattiin gartee itti gartee qara'uu turre Harargee lixaatii
kunoo kitaaba quraanuma gartee kuniisi kunoo caffee aannanii gaafa jirru akkana akkitti qara'uu turre tafsiira amma kuni tafsiiraatiitu kana gabbatee jira. Xalayaa tana walakkaa tana laalamee kunoo kun amma tafsiira laala kan inni irraa qaraasisu akkana keessa gartee turre. Laala xalayaa akka jiddu ciramu zabtarre harku jirtan amma tafsiira jaaniin kan laala waraqaa quraana xiqqaasaniitiitu kana gabbate gaa kanaaf qaraatii waa laafisoo oowwaa ta'anii haadha jalaa darbatanii miti ilmi itti baranii kana matni buluukaa sani matni buluukaatiitu akkana gartee guddatee kana footokooppii maal jamboo yaada maal irra kannatu jira kunoo buluukaa kana mareefuu san footokooppii godhameeti kun haareetti irra deebi'ame amma eega kitaaba kaa danuu kana harkanne kunoo buluuka laalamma kun laalaa katabbiin tun harka laalamma tun tacaffee aannaniiti sheessaalii buluukaa faa ha'ilubbaa bor isaan faa katabbiin tun ta harka isaanii faadha tashee Adam caffee laalaatun tamma kitaaba haree eegaa harkanne amma gartee irraa barreessine hadiisni tokko dila kana gartee gaafii nama gaafachiisa. Kanaaf inshaallah jabaannee hawaa barannu isiniin jenna. Kunoo kunis kitaaba fiqii hundaan jedhamu saniis kunoo kana kitaaba fiqii hundaan saniis kana kitaaba ahkaamaa gartee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti inshaallah nu jabaadhaa gartee isiniin jenna. Ammaas booda gartee wal agarra inshaallah khayrii hundooli rabbi isinii haa qabu hamtu rabbi isinirraa haa qabu yaada muraada rabbi isinii haa guutu warra kitaabarraa fayyadame rabbi isin haa godhu. Kitaaba akkanaa ni jira jettanii waan rabbi nuu laaffise isin garsiisuu ni dandeenya. Waan nama dhibu kitaaba kana keessaa waa meeqa wanni nuti gartee arkan fataawaa ta Albaanii ta Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa ta Saalih Useymiinii ta Fawzaan kitaaban fataawaa gartee waan adda addaa rakkaa guutuu arma keessaa gartee ni argama. Kanaaf nuti cunfinee waan gartee takka takka isiniif gartee ni tolchina gartee isiniin jenna. Amma arraaf inshaallah khayrii hunda wali rabbi isinii haa qabu amtu rabbi isinirraa haa qabu yaada muraada rabbi isinii haa guutu. Shamarran keenya gaa warri gartee nu daawwataa jirtan marti keeysanuu maal jedhan gaafiin mee gaafiin santami mee gaafiin gaafatan mee gaafiin tami ilaa amma gartee barreessutti gartee jirra. Bakkattiin tun bakkaan halkan taa'ee katabu kuni muslim ka Harargee lixaatti gartee qara'uu turre laalaa katabbii tan harkaani barreessin kun walaala kun gaafa kana sharran nawaawii bichaarraa katabne gaafa muslim kana qaraan
شر النواوي بيشارة غرتي ختم أما أمو بحر المحيط في شري مسلم كشيء واللورة حاريت كتبي قال لي مسلم أدى أرجنة أما كتبوا جرّا خون كتبي أما حاريت مسلم جل الرأي قال لي كتبوا جرّا ما خون حاريت الردي بني أبي داودي سكان سنن قوتو قشي وترجل غرتي ترين أما سيت الردي بني خون أما مسلم كتبي دمتو قهاريت ما كتبوا مجر بلو خاسك سما غرتي جيجو خون ولا الكتبي خون ونيا غرتك أكنت خناف انتهينا برنوتا خنا وبرد داي غرتي غدو وني سني دامنو برنوتا نوجبات دا برنوتا كتابن غا قيسن غرسيبني قيسن ديف نو غرتين بينو وياتكو ان شاء الله قيسنيس دلغار لا فجرت كتابني يعني قبا ارغچو بربادو نجيرا اما اسنت هيمو حقارومان غنما خنا غرتي ونغو دينين بيتد اما سنا بيتا يچ ورما خيسان للبولين فدو كتابني نين قمن نجيرا امو بيتنا خيسن جير وسو بيتنا خيس جيراتي قمسان في الراقب خنا غرغريتين بيتد مالين ديس كتابني نين قبو بيتنا خيس جيرا جونجير هرگيسا غديفا غرتي نجيرا اما هرگيسا ديو خنا غرتي نو دفه هواشي جاني الشرواني شرواني جانين كان شريمنا جمين نكون شروانين وتك أطرل لي غرتي نو دفه كتابني اما ان ارغچو بربادو عبد الرزاق مي ورينانو ونيجرو ورينانو سود العربيه جيرو يوني في جيراتي متما خيسنيفو عبد الرزاق توكو طبراني عبد الرزاق اخرج عبد الرزاق كيوسان عبد الرزاق سنيفي طبراني مي بكتك كنجرتني سني خوني اسنيفين غدا bakka li turkiin jirtutti gabbu'ee isinii godha magaalatti yoomi guyyaan isin barbaaddan gaafii wanni gartee gaafataman osoo torbaanirraa guyyaa tokko gartee nuu goote hii ja'an torbaanirraa osoo guyyaa tokko nuu goote hii ja'an isiniif goona laala amma kitaabni kun باب فضلي في شجاع جانين أنا باب فضلي في شجاع كتاب أنا بكنين التلاب دقيقة الآن لا سفينة تاكا مغتصر لما باب فضلي شجاع كتاب نسدين كن لا بانين بكتنا داب درجي خيسا يكا بكجام برودان غرغلني بكنين كتاب أنا اتقاريش عثمان قوي قبي إسابر فكتي قبري إسانيتي غافان كتابة خنا قرأ وخنو غافنين أنباتي جا صدقاء خدد غافا كتابة خنا أني قرأ دابا خنا قيان كتابة خنا داب مسجد جلت أسري بودة شومون صدقاء خدد نياتاتين كتابة خنا داب قيا سنبكتي خان دابا خنا لال دقيقة الراهي اللي كان جرقين تنقى سمجر خناف غافي وني قرتي أمي سنغافتن guyyaa gaafii tokko maa nuun goonee arma keessaa jettan guyyaa gaafii tokko maa nuun goonee inshallah san
WhatsApp nin bana inshallah guyyaa armaa fi boru keessattuu hunni banama waa'ee gaafii ta ilmii ta jettan san gaafiin arma keessaa gaafattan silaa guyyaa gaafii tokko nuu gootanii jettan waa'ee nikaabaa ijoolleen shamarraniitii fi namni alarraa waa'ee nikaa daarektii na dawwalee na gaafataa jira dhiira hedduutiitu jira jaartii dhalaan biraa dhabamee kan nikaadhaan taa'uu gartee jirtu waan akkanaa tana faadha eenyu kaan godhafaa waan ja'amu abbaan keenya nu dide ni kaan godhuyi kana isin mee armarra barreessaa guyyaa kam isinii mijjatti mataa keessaniif guyyaa isinii mijjooytu laalladhaa itti qabadhaa moo galgala moo guyyaadha moo gizeen barsiisuu irraa gartee lafa jiru sa'a 8 booda takka galgala yeroo takka akka halkan jimmataafaa isinii godhuun hin danda'ame armarra barreessaa gizee tame gizeen isin barbaaddanii. Barnoota daarektii silaagaa bakka itti qaraasifnulletti illee isinii ni waraabna haala tokko mijjaa gartee wanni hin qabne gartee ni jira isin waan fatwaa waan gaafattanii fi waan isin dhibe waan takka dubartoonni wanni baatii wanni torba baatii irraa itti dhuftu tartiiba waan saniin beeynees ni jirti waan dila tokko jedhamoonni armarratti haasa'uudhaaf dheeratu guyyaa kanaa isinii mijja waayii jaa armarra barreessa guyyaan lafa jiru barnootarraa guyyaa jimmataa qofa guyyaa jimmataas mee warri galgala jimmaa jettan mee bakka takkatti warri galgala jimmaa jettan santuu irraa munaasabi halkan jummataa jiru irraa munaasabi irraa yeroo illeen halkan jummataa sannaaf ni mijjata litoorkii mana kiyyaa kanaan rakkoo qabagaa halkanii akkasuma wajjiin hallii takka fala tokkoniin godhaa asrii booda yoonii fi jettanis guyyaa jummataa godhuun hin danda'e asrii boodaas galgala jimmataa ni mijjata baarakallahu fiikum galgala jimmataa ni mijjata baarakallahu fiikum asrii booda warri jettanoo guyyaa jimmataa inshallah guyyaa jimmataa asrii booda niin argama isin gaa guyyaadha dalagarra gartee jirtanii ammaas waa gizee san isinummaan warqamuu mashaqaadha galgalatti osoo dhiifattanii bareedanatti gartee fakkaata qilleensa bakkattii kanaa wal qixxeeysee inshallah meegaa galgalaa bakka birootti irra asumatti irra gartee munaasabii mee laalleetti silkii fudhattanii daarektii akkasii yogguunii fi seenne silaayis wal naquu ni dandeeysanii galgala jimmataatii fi asrii booda guyyaa jimmataa lameen kana ni dandeemanu. Maraban haa ta'u walumaa galatti jimmata khamisan dandeemu khamisa nuti ni qaraasisa kanaaf gartee inshallah bakka wal dhageenyee gizeenii fi isinii dandeemutti galgala jimmataatii fi asrii booda guyyaa jummataa asrii booda guyyaa jummataatis amma qilleensa irratti ijoolleen kurubbiidhaan wal qaraasiftu zamana kana muhaadaraa asrii booda bakka hedduu godhaafii gartee jirra inshallah walumaa galattu wal dhageenya ammoo amaanaa kaniin isinii dhaamu shamarran keenyaa fi shabaabni keenya
nama karaa dabrurraa bilbila barreeffamee jira achi keessatti bilbilli achi keessa barreeffamee jira duwwaa 9-15-17-69-92 achirra barreesseetiin jira barreeffatanii jiran ummanni walirraa dabarfachuu gartee ni dandeessan duwwaa 9-15-17-69-92 lakkoofsa biyya teenya tanaati kun kanaaf daaragti walni dhageenya amma insha Allah nu guddifadhaa gartee isiniin jenna amaanaa muukaniin isinii dhaamu insha Allah taate isinirraa qeeballe telegiraamaa fi lachuutiitu isinirraa gartee qeeballee ni banna jabaattanii amaanaaniin isin bira kaayyadhu akka gartee qilleensa kanarratti waliin zallamne shamarree teenya dardarri kan zallamne dubartii tanuma fuudhuu deemtan si fuuna jaa rabbi sodaadha dubartii tanuma fuutan si fuuna ja'aan miskiina dhalaanii dhalaattiin kijibina taniin armarre isinii dhaamu ammaasiis waa walirraa nyaattanii silkii wal jalaan jijjiirratina waa walirraa nyaattanii dhalaanis dhiirarraa waa nyaattee jalaan badin walirraa waa nyaatina ammaasiis caalaa gartee kana diinii nammareefu isinii dhaamu san daawwattoota keenya hordoftoota keenya baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran aakhiraatan eega gabbuune ol deebinee tolfachuun hin jiru eega gabbuune ol deebinee tolfannaan hin jiru kunnaan kutame armarratti yoonii fi dukkaanni nama dide waan biroo godhuuni isin mijjate ammoo achi gaditti bannaan bade nama jala akkana jettanii hadiisaa fi quraana maqaa islaam muslimaa fi ahlusunnati wal jamaa malee akka naman taane jalan deemne amaanaa rabbi nabiin alayhi salaatu wassalaami alaa hal ballaqtu hogguu himee booda alaa hal ballaqtu ani gartee isini geeyse allahumma shahad ragaa ta'eeji kanaaf warri sagalee tiyyatana dhageessan hundi geeysan amaanaa rabbi baay'ilama rabbi akka firaqa tokkollee gartee jalan deemne maqaa ahlusunnati wal jama'aatii fi maqaa gartee muslima jedhamu kana malee akka naman taane irraan qaraane waan isin dhibe hunda waan gaafatuu feetan ni gaafattan fuulduratti inshaallah ni gaafattan ta gartee dadhabne abbuutii keenyaa jira if bira gartee achi gartee dabarsina amaanaan kaniin isinii dhaamu kitaabni isin agartan kana kitaaba gartee kana fattashaati bulla kunoo komputeraas numa jira komputera gartee maktabatu shaamilaa gaafaan kitaaba gartee hin qabne achirra wali guuree na jalaa baddi wahuma isin barbaaddan kitaaba ni jira kitaaba keessa isinii barbaadna waan itti haajamtan killee dubbiitii isiniichi kannina nuti qaamni keenya kun qaama ummataati malee qaama dalaganneeti addunyaa tanarratti gartee naggadanna ni akaafan ni akaafan na akaafin kaniin ganama kana isin garsiisa warri amma seentan if boodachi deebi'a lafa dheeraadhaan gartee waraabuu ture ganama kana akaafii irraa eegalee marxuu ol qabadhe haadha manaatiis kaddamuun ture mana kiyya kana kun itti qaqqabe naatiitu mana kana maragii naan maragate horofaan mana kana kanaaf dubbiin laafaa miti akkanuma ta'anii akka warraa diraan nama nyaatuun sirrii miti kunoo qe'een tun tana kunoo manni sarre'een naa keessa hidhama itti qaqqabe kunoo mana sarre'ee keessa naa hidhama kunoo lukkicha lukkuullee niin qaba raaddii taganama gartee agartan sani nuti nama hakaafatu gabareedha ni dalaganna hanga rabbi nuu laaffise inshaallah warri biyyarraa baatan isinis addunyaa barakaa qabdu isin kanne biyya teessanitti isin haa deebisuun gartee isiniin jaa qaamni keenya
qaama keeysanii halkanii guyyaa nuti hawaasaati malee ummiin teenya abbuun keenya kan nu dhalan aalamaaf nu dhalan malee ufii nu dhal addunyaarraa galan isaan aalamaaf nu kaaniiti gartee al-aalimu lil aalami jaan aalimni ka aalamaatii jaan al-ummu talidu lil ummaa jaan ummaan ummataaf dhaltii jaan doktorri nama wallaan warra ni dhalte malee nama fayyadu jira aalimni biyya fayyadu jira kanaaf an armarra wanniin isinii dhaamu akka wal dhageeysanii akka gosummaan hin deemne warri biyya ambaa jirtan akka gandummaan hin deemne wal qabatanii tokkummaadhaan akka deemtan kana kaniin isinii dhaamu barakallahu fiikum jazakumullahu khayran xawwalallahu umrakum waan qabdan keessallee barakaa rabbi isinii kaahu biyya ambaarraa warra carraaqatee gartee galee tafii keessa gattaa'ee nyaatu rabbi isinaa godhu shamarree teenya ta abbaa manaa barbaaddu mara abbaa manaa rabbi haa kennuu fi shabaabban keenya warra gartee fuudha barbaaddullee jaartee raaziyaa gartee rabbi isinii haa kennu mara khayrii walitti rabbi isinii haa qabu yaadaa muraada rabbi isinii haa guutu waan diinii fi diinagdee hin tolle rabbi isinirraa gartee haa qabu khayrii hunda walitti rabbi isinii haa qabu fuuldure inshaallah waliini gartee jirra wal biraan dhaamsaan ani dhaammadhe kana wal biraan naagiyaa ka ammara fujjiruus ni jira ganaa ka ijirigachaa ol ka'uus ni jira bakkattii tiyyatana wal jala sheernaa godhaa dhaamsaan dhaammadhe kan yoo taanillee isinii guddatte bakkattii hakaafii sana hakaafaa kana ijaan arkuullee hin feenu yoo dhiifi jettan irraa muraa gamu duubaatii gamuma boodaallee taatu bakka dhaamsaan diin dhaammadhe kana والبران ناجيها أمانة ربي نبينا عليه الصلاة والسلام يقوني في دامة كتاب ربي دامتني الدنيا راقلني بيتنا خيستي رورو وان نترافت الروتي نرو رفمو جرار ربي خدايتو ديمنا سعاشن بودي إسن اللين دعائي غرتي ركبنا آمين جان إسنين جاء نهور دفا سعاشن بودا أما غرتي هنگنا غرتي nu guddifadhaan gartee isiniin ja'a dhaamsi amma barreeffatan boo jira kanaaf inshaallah barakallahu fiikum jazakumullahu khayran khayri duniyaa akhiraa rabbi isinii haa qabu hamtuu duniyaa akhiraa rabbi isinirra haa qabu yaadaa muraada rabbi isinii haa guutu rizqii barakaa qabdu isin bira rabbi haa kaa'u nama namni isaa jalaa akhiramellee jannata rabbi haa kennuu fi nama fayyaan qabne qadhibamee jirullee rabbi isinaa aafiyyu guyyaan irraa guyyaa isiniinaati خصومنا قبولين ندبمو قويا دلقان والكورتو ساني قويا سنينا قويا بيكما قويا قرآن خيسبو فمي قويا نبينا عليه الصلاة والسلام خيسا قرتي ارقمي قويا سنينا قويا تاريخا خنبين كيسا قلاتي خناب قرتي إن شاء الله ما صومن تجنان صومن خنا قويا سنينا دلقانيز قويا خن والكورتي خمسة في سنين بانني قويا سنينا خيستين ألد خناف قرآن قويا سنينا خيسن الربو فمي اقرأ جيجو سنينا الربو فمي تنافين قويا خنا صومنو جالدا خناف نما صومنا قبو فادا جيرا قاي دواي سني الرخدة تما ديمتي بيقوتوف كدا تما ديما خناف خيري هندول الربي سنيا قبو همت ربي سني الرها قبو علماء إولي ور جنة سني ربي سنا تاسسو المرء ما من حب يوم القيامة جاء النبي عليه الصلاة والسلام نمني نمو مجالة وجين كافما خاغرتي جاني دعاء ربنا هاجبلو وبالله توفيق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هايو بلين